哦，到那边这边来讲苗老的那个，有的空了呗，我把苗老，no no，还是个他别加比，no，卡 please no no 吧，no 卡 please no，好厉害好厉害，no 好厉害，no 还是个他不什么样没，还是个他不什么样没。No, please. No. Dun, dun. Wow. Có một lúc lố mà lê cơ. Đó, tế cái này cho. Thế cơ. Thế cái này là bố ta xem. Thế cái này là ta xem lại quá. Ô, mũ rồi. Thì mũ. Thế cái này là mũ chứ mà tao đã có số vì lúc đó là cha đây cơ. Cha đó bố là cha vui cơ. Cái này chỉ mà có rồi. Còn lúa lông này có muốn tiêu sâu lợn này. Muốn nó tiêu vậy. Nó tức lẩu rồi bảo luôn nhà nó lấy chàm này quá. Tức lẩu rồi bảo luôn nhà nó lấy chàm này mà. Quá rồi. Bên nhà mà lấy chàm mà lấy quá. Thôi lấy chàm này quá. Tế cái này ra thì quá. Nhi vui gọi cháy xòa lại lâu không chỉ gọi tế cái này mà. Thì lao vào mà giao nhà cha nữa. Kiểu gì làm gì có làm gì. Qua lấy mì làm đi. Chiều lấy lên mà mì. Ta nếu lâu chụp này cái ông giáo mà là hơn cái số chụp này cái ông là khen cậu tao cho chế với chụp này cái là khi à yêu mà là ngà vấn đề là ngay đi cô tạm không là ngay đi cô tạm không là không thế gọi là ngay helicopter bé quá năm nó chơi chi về thì sao không phải ông mày không được nó không được bé quá phải chỉ ôi yêu quá chỉ là này phiêu tí gì đấy quá cái này mà bây giờ lông này mà lấy quá cái này apu dấu về quá thì các bạn mà apu dấu số cái này bác sĩ cái này cái apu đã số lượng mà này cái mấy chỉ rồi đấy quá làm luôn lời ngắm này ada kuku lo mà ya rồi mấy quá ada kuku mà lo lo xin cái này ya mà anh đi ya mày kuku lo bao quá không bên này đâu thui sao tao này đâu thui sao nên này xí vậy quá lưu lông mà lấy cái này phụ số về gọi tức là ôi lấy trả lao mà không mà mình mê liệp là phải liệm gì ra đó chỉ chịu mà ha ta sai kê về quá sai kê tức là tôi lấy càng câu đấy quá sai kê ya rồi câu đó quá sai kê ya rồi tôi là chỉ bảo làm rồi mà phải là làm thì làm sao mà bà chỉ lưu lấy quá bà chỉ lưu lấy sao mà khu tôi lấy dùng ta rồi ta chỉ tìm không là quạt mà chú lấy đi chỉ tao làm mà chỉ cho rồi có đi sách rất là nhiều bị lừa rồi tao ngập cho chi này hey ngầu nhiều gì lại bù bình thì rất là nhiều bất chợt mà làm thì không là nó bất chợt là nhiều này không thế có không mà tay đi mi này ai quá không mà đi tham mi để sao mà đi mà tham mi
အောင်မလေးပြငါခုမှတတိထားမိတယ်ဆက်တော့လောကမတတိမထားမိတိုက်ဘူးဟိုမလေးအောင်ဝေးသားပဲကွာဟုတ်တယ်နော်မြို့ကြီးပဲကွာတမတတိလေးပဲရှိမှာကွာမြို့တွေကလည်းဟုတ်တယ်ကွာတတိလေးပဲကွာငါထင်တာလည်းမမအောင်ငါတတိအောင်မလေးပြကျိုးဝိုင်းတေးဝိုင်းကျိုးဝိုင်းအောင်မလေးပြအစားအစာရှိလာတော့မသိဘနာနာတော့ငါပြောဒီတော့ရှိရင်ကောင်းမယ်ကွာဘနာနာတော့ငါပြောဒီတော့မရှိဘူးဆိုမကောင်းအဲ့ဒီရှိမှအစားအစာရတာအဲ့ဒီမှာအိတ်လေးစောက်ထားတယ်နော်ဟိုဒီအိတ်လည်းမပြီးသေးကွာအိတ်လည်းမပြီးသေးကွာဟိုဒါတယ်ပါလေဟမ်ဒီစတိကူတာနေပဲအဲ့တော့ဘာစတိကူတာနေမသိဟာအော်အေးပါကွာမလေးတငါသားရတော့ဘာယူလဲစတိကူတာနေတော့ဒီမှာလေတိုက်ထိုးနေအဲ့ဒါပဲစကားလေးပြောနေယောက်ျားမဖြစ်နေဒီကွာဘာပြောတဲ့ကောင်းပြောအိုးတိုက်ဒီထိုးနေယောက်ငါကနကိုထိုးဟာနိုင်တယ်ကွာငါကိုနောက်နိုင်တယ်ဒါပဲလေဟုတ်တယ်ဝိပစ္စည်းလိုက်ရှာနေဘယ်လိုပစ္စည်းလိုက်ရှာနေဒီမှာပစ္စည်းတွေစုံပြီးပဲကွာစောက်ရင်စုံတာဒီမှာတော့အေးပါကွာလို့ပြောရတော့မစုံဘူးဒီမှာကပါလေအုပ်တွေဒီမှာတစ်သားချောင်းတွေဒီမှာပိုက်လုံးတွေဒီမှာကားဖေးတွေဒီမှာတစ်သားချောင်းတွေတော်စုံတော့ပဲဒီအိမ်လည်းမပြီးသေးဘူးကွာဒီဆောက်ရမှာပြီးသေးဘယ်တော့ပြီးမလဲတော့မသိအိုးကြီးဟောတက်လို့လည်းမရဘူးအိုးရဲတက်လို့ရပါရဲ့စောက်တော့မပြီးသေးဘူးနော်တို့ဒီအဲ့တော့တမားနေနားနေကြပြီအောင်မလေးပြဒီဆိုင်ဖီနာဘာရှိလဲမသိဘူးအခြေပြကွက်တိုက်ရအထေးတမဝင်လို့ရတာမသိဝင်ကြည့်အောင်ဟာအေးရကွာတော့ဝင်လို့မရငုတ်ပြီးဝင်ကြည့်မြင်ငုတ်တော့ဟာအိုးဒီဘက်ချင်မှာငုတ်လို့မရအောင်နော်ဒီနားပဲငုတ်လို့ရတယ်ဟာလေအေးပါကွာလို့ပြန်ထားလို့ရတယ်ဒါမှပြန်သွားလို့တော့မရအောင်အေးရကွာလို့မိုင်းလိုက်တာငါသားရငုံမရငုတ်ပြသွားတယ်ကွာတော့မရဘူးလို့အေးခုတ်ရတယ်ကွာဟိုတိုက်ပိုင်းနဲ့ထိုးနေတော့ဟိုဒီမှာအုံနေရနော်what the ဟိုမှာအပေါ်မှာကားတွေတော့ကြည့်မယ်ကားတော့ခိုးမယ်ဟာစတော့ဗျာကားမခိုးပါဘူးဒီမျိုးဆိုတဲ့မျိုးပဲကျန်တော့တယ်အားဆိုင်ကြီးထတော့မကောက်ဒီကားရပါလေဟာပမာရဟာတော့တော်နေရဟိုအေးကွာလီကလည်းမတွေ့ဘူးနေ့ဆိုဒီအေးအပေါ်တက်လို့ရပါတယ်အီယာကျူတာဘယ်နေတာလဲဟဲလီကမရှိဘူးလားအေးပါကွာလီကမရှိတာကွာငါတက်လို့ရတယ်ထင်တော့တိုက်ချတက်လို့လည်းမရဘလူးရမှာလေကွာဒီဥစ္စာဒီမျိုးကတော့ဖြစ်ကောဒီအေးအလားတယ်ဘာလို့ဝတ်တယ်မီမြူထားလားအေးပါကွာလို့ဟာဒီဥစ္စာလည်းတော့ဒီလောက်ရနော်ဘာလဲဟာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ချူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟယ်လိုဘလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့တေကနာရတဲ့မှာတက်ရှင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစိုက်ကင်းနဲ့တက်ရှင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တီးရှင်ဒီတဲ့ဆိုရင်တော့episode 3ဆိုပြီးတော့မှန်ခဲ့ပြီးပါအဲ့တော့ကြည့်ချူပေးတဲ့ရှင်မြတ်တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်တဲ့ဆို and subscribe နဲ့အပိချပါဘိုင်ဘိုင်